Кварты пропавшие вернуть, кварты пропавшие вернуть, кварты пропавшие вернуть. Пошли домой.
Это его не делать.
Стой! День Победы пришел долгожданный. Победителей шествием юг, ключевей поредевшей колонной. Расступаемся, ставим цветы, Marş! Orduyan kılayan tutmakta, hırsızlı üstüneler tutmakta. Yuvağında kırmızıdan kalmakta, gönüllü uzakta tutmakta. Великой Победы! Ура! Вопросики победы торжественным маршем выступает воздушный парад. Kırılın ve boyun çok köşkülüge. Settoğan sette sılavigner. Settoğan sette dugulu eyle aksas. Elengnen astaga bertmaças. Oçoda o ederken olatlar. O bugün barıda bar bolmaktar. Ulu köyü nurgun baturdara. Kıvırgıdık kutugar tüynların dolu gurguttara. Kastara ırak dümbecek sirleriger. Kambıttara boloy temiz kıramtalara. Kastara ölüydü pahayan paranlar. Oktubuttara boloy kolor kötü behenler. Kastara üyet bir gasilli okudunan aspıttara boloy körlü kıdatalar. Kastara etkin sinni çekmektenen. Kötülüklere boloy kızı derler. Eğerli erkek bir olacak birlikten. Onu resim tutanlar. Onların şeyi ıslatmalar. Вопросики победы торжественным маршем выступает воздушный парад. Bugün beraber bulunmakta. Bugün köyünün kutlatırlara. Seni gidip kutlar kutların konumuz kutlara. Hastara ırak kültürası kırılır. Kalbıklara bolu otobüs kırılsalara. Hastara önünü bahyan kıranlar. Otobüslara bolu kaloruklu gibi hemler. Hastara yok bir basilliğe ortadılar. Aspıntara bolu köyü kınattanan. Hastara ettiğin seymektenen.
Dönübütlere boloy yesirgerger. Eyedi ergipit oğutuk boyutlar. Oğuğu uhansan oğuncur boldutlar. Gidiler köyü ölpet sallatara. Bunun musuğa sırtık atlara. Bugün bir gecesi bit seri sularını buluruz. Öldüren kelelleri olasbır, ömürle kuvat seri sulara. Irak kartıl canını sapıt, ömürüktü halka yartara. Binayı kömöniteryen, Türkiye'nin küslerin urkutlar. Eyleyek tutuğunun erkiten, elberi sanına aybıtlar. Korkuyan salayan sıkmakka, korsunluk ülelen zübbetler. Kıhanla Kırgızstan kalbakka, kıyını uharsan kelbetler. Внимание! Начинается торжественное мероприятие, посвященное 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Командует парадом военный комиссар Юргинского улуса Республики Саха-Якутия, капитан запаса Иванов Леонид Лукич. Равняйсь! Под знамя победы! Верно! района
военно-патриотический парад для проведения 77-й годовщины Великой Победы построен военный комиссар Нюрбинского улуса Иванов. Здравствуйте, товарищи! Поздравляю с 77-й годовщиной Великой Победы! Өйдүбүт эбет өйдүбүт өлбөт тугар бар жоммут тылга тыын бул жаспытын өлүмәри өрүмөксү бүтүн саныбыт эбет саныбыт оксууга халбыт жоммутун көк нурбаларыгар теннебетек тыгынча сөз биохоникки уолбутун. Вечным огнем сияет сквозь годы подвиг нашего народа в Великой Отечественной войне. Он напоминает нам, кто мы, чьи мы дети и внуки. Напоминает о дедах и прадедах, которые, не щадя своей жизни, грудью защитили наше Отечество от фашистского нашествия. Вечная память погибшим и вечная слава живым. Уважаемые ветераны, дорогие нюрбинцы, уважаемые гости города Нюрба, начинаем церемонию возложения венка и цветов воину-освободителю. Для возложения венка и цветов приглашаются глава муниципального района Нюрбинский район Иннокентьев Алексей Михайлович, глава муниципального образования город Нюрба Иванов Александр Игнатьевич, председатель районного совета депутатов Евсеев Сергей Иванович, председатель городского совета депутатов Гуляева Изабелла Георгиевна, председатель районного совета старейшин Николаев Николай Васильевич, председатель совета ветеранов Нюрбинского района Олесова Татьяна Прокопьевна, секретарь Нюрбинского комитета коммунистической партии Кардашевская Татьяна Георгиевна, ученик 10 класса Нюрбинского технического лицея, член военно-патриотического клуба «Искра» Назаров Алексей. Өйдөн ахыгыңы сүйек катуран. Сери толонуттан тенни бетек, кылы ыр үлетиткенini бетек, бир бұлдыл ақтар бұтын. Внимание! Объявляется минута молчания.
начинается парад, посвященный 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Равняйсь под знамя победы. Верно! Пошел! Повзотно! Первый взвод прямо! Остальные направо! Бум! На линейной дистанции! Равнение направо! Шагом! От!
Николая военных сил. В год войны в армии были призваны около 60 тысяч собак. Они также прошли рядом с нашими солдатами боевой путь от окраин Москвы и берегов Волги до Берлина и Эльбы. Они тоже совершали подвиги, делая то, чему их научили люди. И бегали так же, как люди, спасая советских солдат. Начинается показательное выступление двухкратного победителя республиканской военно-спортивной игры «Защитника Отечества», призера Дальневосточного фестиваля военно-патриотических клубов «Никто, кроме нас» в городе Владивосток, победителя культурной программы «Союз наследники Победы» в городе Казань, военно-патриотического клуба «Искра» Нюрбинского технического лицея имени Александра Николаевича Чусовского, руководителя Попов Игорь Михайлович, старший сержант запаса, учитель высшей категории по физической культуре и ОБЖ Нюрбинского технического лицея имени Александра Николаевича Чусовского. Торжественного митинга, посвященного 77-й годовщине Великой Победы, слово предоставляется главе муниципального района Нюрбинский район Иннокентьеву Алексею Михайловичу. Дорогие наши ветераны, уважаемые жители Нюрбинского района, города Нюрба, наши юные друзья, от имени руководства района, от себя лично, разрешите поздравить всех нас с великим праздником, праздником Победы.
77 лет тому назад над Рейхстагом налогово-фашистов Германии было водружено знамя Победы. Вчера мы водрузили знамя Победы 150-й ордена Кутузова второй степени Идрисской стрелковой дивизии над администрацией здания района. Эхо войны затронуло все семьи нашего района. От нашего района в первые дни войны ушли на фронт более 2500 молодых ребят. Из них на поле боя остались 1600. 900 наших земляков были награждены орденами и боевыми медалями. Мы, нюрбинцы, должны гордиться. У нас два героя Советского Союза. Николай Чусовской, Николай Кудряшов. Нацисты не учли, они просчитались, они не смогли сломать дух воина советского народа, дух простого труженика тыла, которые 24 часа стояли у станков, работали в полях. Наши молодые ребята вместе со взрослыми в тылу ковали победу. Күнді биді дулақтарым, Тіктабыллах, ағамастақ, жоным сәрген, тыл бетерәнлері, сересілін оғылыра, биһиги нюрбабы коратан олықтақтара, уанна күнді олар бұд. Эхегітні барығытын, ұлу көй ебірағаннегінен, нюрбар үйіні сағалтатын, тұш пиямақ бұттан, әғаделермен көңілі. Бүгін биһиги дойдуы түрдүнен уанна бұратты дойдуларға улу көйі хәттахыллақ, үйерілақ, долгутулақ, ұғылутчу көйі бірағандығын атаран қағылатылар. Үйеріқан, әлбәқ қан тоқтулақ, әлбәқ сүтіктәқ сериге хевескен оруат көй бұта хәттахыл болды. Биһиги нюрбалар кен тұтмақтақ бұд. Отчатағы әдер олаттар бұд. Бастағы қомуртан сағалан, өті кестерін төлен, ие дойдуларын, аға дойдуларын көміскәндер бұ көйіне алсы бұттара. Ал күрдік биһиги кен тұттар бұд. Хевеске үз геройдарынан көшеттен түріттәк батальон командира Николай Николаевич Чусовской биһиги кен тұтта бұд. 2 дойдуң ұсты бұд. Иркутской областан, Черемхова кораттан. Манна бихияка нюрбаға олырон үлелен, көміс мұңақыда ұллүбіт, завод командира лейтенант Николай Петрович Кудряшов. Бихиги кен тұттуақтақ бұд, дивизия командирі солбыячы, Антолақаттан түріттәқ полковник Гурин Оумовнан. Кен тұттуақтақ бұд бихиги отут немес фашистері гітта килсен барлары докторон снайпер Сафрон Бушковынан. Кен тұттуақтақ бұд бейге сақаларттан соғытоқ Ристақ істенетігер атын қаллар бұсырый бұд Федосий Донской. Уанна дағаны бары бейге бір дойдолақтар бұдна. Иннеге делебеті көрдік 900 бейге бір дойдолақтар бұд. Боевой орденларынан, оны медалерден нағарадыла кәлбеттері. Тығынчаттан таққа кейі үннера қонуға оқтуыта. Бары біләбет, көйі әрет оланы көрілі, оғы холлубат. Көйіні манна әме уансы ұттара. Ол күрді манна олар бейге аға мастақ жомбы сәргебет. Отчатағы кенлер, кірі олар улақан жонығы тәңе, қолқосқа, оғыз сиетен, қонуға, опқа үлеләхендер, туғы барытын фуронға дейін девистақ үлелән қамса кәлбеттері.
фашистскай неместер хевескай халлат дугун кай батактара. Киллер кай батактара хевескай норуат күстә жолурда тулурда санатын. Бары кыраттан улаханлар дылы, бары бирге турулаханлар бу өстөгө кай буттара. Билген андойдуга балагыня ырата. Аргага дойдулар бары Россия утары, биһиги утары өстөдүлөр. Дөссө иккистен фашистка нацисттар төбөлөрүн таарып болдулар. Украинага бар фашисттар, нацисттар бу биһиги дойдубутун Нючатылла жомутун сергебитин Донбасска, онна Луганскайга агыс сылыбыга сеймектен бырактарын көмчүлен. Onu биһиги дойдубут государственный президента Владимир Владимирович Путин олунньы хүлбөтөт күнүгөр спецоперация орон билген биһиги хебилилер күстер бит. Украинага Донбасс, онна Луганск, Нуротун бу насисаттан босколоон спецоперация баратора. Биһиги нурбалар биһиги президентмытын Владимир Путин биһиги себилилер күстери биһиги саллаттар бутын өйөк онна кинлерге күстә хананы бирә тустакбыт. Урутта кайбыпыт фашисттары билеген да кайякбыт ден улаган әрелләкбит. Билинги көлүнә эйлә калланандай олорор үйәленер, сайдар, үленер жол бутугар биһиги ыты киеспит. Мактанабыт ага маста көлүнәгә. Сериттен келбетак биһиги корсун бойуттар бутугар. Билеген биһи тас бутугар бар. Ытык маана жол бутугар. Биһигинелери браһанникере болбакка олоқторун тугары биһигинелерге күстөмө өйөмө болоктакбыт. Дөссө тагыл баргытын улуу кайы браһаннигинан, улахан уулутчулак, хуалталак браһаннигинан. Слово предоставляется главе муниципального образования город Нюрба Иванову Александру Игнатьевичу. Күнді бей дойдулақтарым, обасты бұллақ тыл білдірәнлері, қорап бұтғыл жыттары. Бүгін бейеқі өргөй күні, бүгін бейеқі өрі күні, бүгін бейге хамай кәтәхер, хамай үшкөйдік ханыр, ұдық тұр бұрағанник бұт көйі күні тиен кәлі. Ура, таварыстар! Bu günü 1995 yıl 9 mayın bilgi eheler bit, ebeler bit, kos eheler bit, kos ebeler bit, töyle arkadaş bitleri. 28 iyun 1991 yıldan, 1900 takka yıl bugün arkadaş bitleri. Açık olur onlar, tımnıga, karangaga. Bugün büyüyaka, Тоқ бар народтарға, браты народтарға, нючахегарары бұл баққа, Белоруссияға, Украинаға, Киргизияға, тоқ бар 15 Бразки республикаға барды өйдікі бірағынек. Үйірбеттен таққа миллион кейіні олығын бұд жауыд, бұхери. Андай дүнен өстер бәқ болды. Күнді доғыттыр. Бүгін бейі өрәбіт көтәбіт, бүгін бейі кайылақтар бұд, бейі кайы үтчаттары бұд, кайы хеннері бұд, кайы қос хеннері бұд. Ұрыйдуық қайын, айқалы қайын, бейгі ветеранлар бұтын, бейгі кайыла халлаттар бұтын. Өсі түгіл бірағынығынан. Эғардалергері тылбәрілері, Нюрба районының депутаттарын советені председателігері Сергей Иванович Евсеевка. Күнді ветерандар, күнді Нюрбалуын ұлықтақтыра өлжеттері, әгіне Нюрбалуын депутаттарын тұспайма бұттан ұлы көйі әттен әтті Аллах евлейінен әғадделген көңілі. Бұғыры өте Лукавар кеткер әйелі қалланы жолы соргыны күтанақ дұрыбені. Эғардалергері тылбәрілері Нюрба городының депутаттарын советінің председателігері Изабелла Георгиевна Гуляеваға. Бастауыллақ ветераннар, сәри кемін ағылара, сәри талануғар, тылға көйені ғынсы бұд ветераннар,
оголора, сеннере, косеннере. Эгини город советін депутаттарына аттан бу өргөйдөх кыйы улуу күнүнөн итиитик истиңник агардалибин. Төһәдәгәне кем уус үргін устана астаранер, серии дорана ыратанер. Ол да болар биги бортар састак көлөне, биги ветераннар бутан көрбүп битнен, кинлер кестылларын истеп битнен кен туттабыт. Биги тыгеспит кинилер албанаттарын үйетити. Ота билиңит бола турар балаганяга нацизм иккин көрөйбетин история камыта токурдулбатыгар багарабыт. Эйяка чеген дарубияны эйле калланы ким дамнуллубат токтомнуллубат. Эғардалергері тылдариллері Нюрба районының ветеранларын советин председателігері Татьяна Прокопьевна Ольсоваға. Кен Нюрба, күйек Нюрба, үтік маны жона сергете, ағам састақ жонлар бұд, үтчаттар бұд, бүгінгі өрігойдақ, өрілік күнінен ити істің әғірдеті тұтың. Бұл Тәһәдәгәне тәмкәрди гыраттар, сеттон сеттәһен боллар, өрәгәйдә кыйы күнә, кыгыл булак суалтата, өссә күйһүрән, өссә өрәгәйдән иһер. Билеген биге бу таңнымыт үтчәкә ди турабыт, алгынан баран бит. Алта сыл усталак торатыгар, биге агалар бит, эһәләр бит, онна эбеләр бит, тәһәләк самыры хары. Уну ортотунан биге тус путугар, биге жолла олақ путугар, тугар йөрәмниннәр, көңіл олақтаннар диен серилес биттере, онда ләбиттере хамса биттере болой. Бүгін биге киннәргә сүгүрәр бит мура суак, киннәргә мактал бут мура суак. Бүгін биге санык, онна керестек тустак бут, онна бортысы хуак калена. Көлөнәктән көлөнәгә үчәттәр бүтүгәр, бу кинләр килбәнә вакытын тугынан кәпси эпси сырҗактак бут. Уй болгон кыйны уансыбыттарга. Айкал болгон бу тылга өлеләбиттәргә. Ура товарищдар! Эғардалергері тылдариллер Нюрба районының коммунистической партиятын комитетін секретаригері Татьяна Георгиевна Кардашевскаяға. Күнді Нюрба кораталақтақтыра ветераннар, тыл ветераннара. Не бар өтін бұл әттон әттіғыл өрігеттәқ көй Ибрахимнен ағардалибін. Онна сәнтүгіде әтек білеттон, әринеттон үксін ұғансы бұттара комсомолистар, коммунистар, иннеке кірбе үтчі бұттара кейлер қағанды ұмны ғақалы ұқтақтар, онна Эдерек чаккатуха әні тәбін хәриден тылы умнуман, хәридені ханы үджің, хәриден тылы умыннақ бұтына өссә жақайда хәрикәліе, онын әйгір түгітігер хәрикәлбәтігер, онына рас қалланы мәджіманлық жоллақ Аллаға бағарабыз. Барғытар дорогияны. Слово предоставляется Назарову Алексею, ученику 10 класса Нюрбинского технического лицея. Өтік тағыллаға адыйду ұлу сәрейкен бәдәрәнлері, сәрейкен оғылары, өтік мағын болнақта оқтары. Өйін тоқсыз күнәл бігідетті ұтқаз бірді олақты оғыр дірің өйді білләқ. Ағадайду ұлу сәрейкен дірің өрттігінің бігі қаз бірді бет, қаз әхәлер бет, әвәлер бет, барыл біттірі. Нюрбол ақтақтары ағырдықтан күнжағығығар дейі көйі тұғығар күйрәнне құлы атырын мұттыра. Отта қырғығыларға фронт бары қайыз қатығар, онда милитаристка Япония сәрейдігер 2 тұхынчағы сүйістерденікке бір де тұлақ бұқытты ұда. Кейлерден тұхынча 200 кәріңе кейі әрі қыны ұтығар бұқытын нақты қалбыда. Бүгін дағаны ұлу көйі солтатан амтауат. Жон өйгер санатығар. Өтік өйді болын үтчаттан чакка өріләнер. Күндінен бом жоно. Нәхе қабары өтігер нүрболу ұғын үйернатшыларын атыттан чөл тұруғу, нүс бачы ұғын олығы, рас қаллағыны, әтіңе болуыны бағарауын.
жастар бутыгар, кыйы күнін күнлер бит, күнді ветерандар бутыгар, тылға үлеле бит, жоғын маны жоңмутугар, сери тулаяқтарыгар, мақталы тылларын әтәбит, өрөгөйдөх күнінен әғардәли бит, онна тылға, тыл бұлжағыға театрализованна жүхүй бүтені аңы бит. Жора күнінен, жолло күнінен, сеттон сетте сыл анырат түгер, күйі бұлаға көретча анылы бұд күнді, кеде хилах күнінен. Көк нүр бобыт, кең нүр бобыт жоғын маны жоно, ұбаста бұллақ тыл бетеренлері, сәрі кемен оғылары. Эхегени бар жоммутун, барыгытын, бүгүнгү үйнери сайдары, жоллох олоққолорору, үлелери ытчата атыттаны, сүбектех бейбит сүгүрүйен, қолжуктах бейбит қонкуян туран, сәри бары кығылғатыны билбит, тулуйбут, кыйына ғылсыбыты, үтік маны жоммутугары, эгерде эйгахен, мақталы бастыңыны тердебет. Күйі өргөйдөх үйрүтін білбет күнді жоммут. Эхиге туғынан да толойулубат сүтік күтін, туыққа да теңнемет улу құрсын бұхегітін, анығы үтчат білінер, онна эхиеқе сүгірүйер. Кимда умнуллубат, туақта умнуллубат, ден бергені тini бихиги, эхиги сеннергет, қос сеннергет, өрі сүрек бітігері, бұр бітігері, теңеріне сылжабыт. Бар жоммут, умнумарду, от сери умаппыт сулустарын. Өлгібіт! Бар жоммут, керестер ду кинилер килбенне қаттарын. Кем бұлттабыт! Анарын өйдер ду, аймаммыт бар жонын абатын. Андағайабыт! Жатамарыстар. Өте күрдік бұйыл бігі ғылғыға қол қостырылы біте 10 жылын белетен қол қостырығар үхіқті ұқпыдден кәрінгі біт. Басын фүйбіз күнігерден бұхарды біт. Аны білген трибуны тұтудығар жонан еққанада. Кеме дағы тел? Торой Николай мастердан оғынеттірі күтті тұтты не? Онды, хеп болаға дей. Мен кыл тағысқа лозунг, плакат сұруйоғым. Саламалары, оғалары, жақталары мұнен бәлем неқпін. Хеп, отар үйрі, кымыскетті хабалла. Омуаққа өсу хатчығы, төт сарыға хуған тұрара бұд. Ұраға икі ұғат болар кымыстақ бұд. Үсіге әбет, жада барыстар. Қол қоспыт, үбілейді ақығығын, үсіге әдек,
Жон астынарын көрдük итектақ. Ondan bari üskü olsan terehen ülelerin kemiger biter yağın. Da munyak biten manan biter evet. Da tarikatı yağın zamanıstar. Cantuk bal ya kan? Nah, Kedis, bugün üçügey dökündü. En yakar oluğum usta taptalım. Jolum bolağın. Ben bugün camlar ettim he. Bence. Mekin kolpağı için. Dua. Yeler ağam, yürüdüler ağam. Oo, Kedis, otom bu katın emi verdi bıgılak. Billaha di olata iki sürak taptalım. He, bıraksana. Uy bence. Bu kadın mantanıla bir kitap da bu da buldun. Onu ka. Nah, çok iyi. Onu, Kedis, onu. Kayakın. Canlar yerler. Jonları helder dikircik. Hasın, ıyakpıt, bolar gelsin. Katahir gebitin urunu biterdi bitti. Berke tabulunda bolbat dua. John duak dire bolla. Astınlar bet bol öte. Hep kaçan. Anı, yöngüksü kırgıtır bıt, emi yürüyeni hellerdi. Kırgıttır darabalarım. Kannayanna kıyı tüyeren kötön. Darabaların. Salamandan ıhıqtır silik ergete baran hebet. Kaya, ahagi sergahatin tohlatı güt. Bu bitireni hebet. Turalar bıt kalla. Hana bıtıgar, berke tabulunda. Önüne, en kımıskın hayastın. Könyen belem bolla. Bom setar elçeni hebin. Katıl, atsayın ere. Tabıllı bek. Amtana caralayan, sıda cırılan üçüve kımız evet. Kuttakını kuttan kiyde. Geç akçı. Etim kanım çekti giren. Karaktın hırda okurdu boğulum. Katayın nege. Öyle nege ne kayan koran bolay. Cece, perakalar gende bet. Sep sap sawastı kansana mihiyay. Kün kübey iye, künü körpüt kömühün beydir. Kırık kıybıt battaqtaq ağa, künnäği tübüge ügen yirkemiger. Oğo aymak oyor teber günlerger. Sohutçu, ır surak, sıhı iyenin saba sürte, kamılla. Bul jötolan uluyan, burga kurdduk taata, olok jahak barçalanan, urus kalkurduk kumalanna. İstinere, erbillere, erirde kemlere, el yakıldı, el yedehen kelliler. Sortualar, suastah günlere, kara sorgun, kaladahan düştüler. Armiyatten behiga adamız soğuk gen, kırcık bıt tuhugar, kırgıyak bıt gen, kırcık timir bek kıyak bıt gen. Andar kanandağırı, andar aydak bıt bol. Şey ere, östeği utarı,
örgös kurduk suyular. Kılannak biler, kılıs kurduk, iriyenekten inni bekke, inniginen culuruy. Külbettir, karaktır. Sorulu tas canlar, sanyan turanlar. Sanyar günler, barık günler. Sanır bakka ıtanlar. Sağlamlıklara ondum ıla. Oğa mere, yebi takkan. Uyan namın beyde, künü köpüt kömühün, ot buğağa atarara. Karastarın vahyarı, mülükalı tuttu bu da. Baruğu var, duran kaldı. Seri kemeniredi. İmik kapıt umursanma, ergesi destanastağ. Nam çizüğün babunuttu, sababamı bulattağ. Kol koz gözde gületi künü bu heris bir kiniyete, çoğun ki, seri kemin iyete. Hayır, Maria bugün gelmedik tu. Sardaq, oğanyorun, kara hurugun tutan, karağın uğutundan suğuna hılcar. Sürağım da sürağım direke. Bu alaqtağına. Barı dağını paştolyon gelerin, kottana keteher boldu. Cügeler, hana bütün tüyelmeyeğin. Tuğa barbıdından, heriğe gıcır cümleler. Koçağına bağır, seri türkenlik bütüğe. Onnu gel. Beygi digel, içige stangaspıt. Bağır beybi çammutu gördü beyiğe. Eri dağıtır, toğan katan, bağır dağıtır edi. Illı tüyöğün eri kırgıttar, cammutun aktı bıçça. Bahan gün ahatan baran bugün hürdandı toğuydu. Inaktan koyup gelenler, ınyık sıttar tüynü hügerere bütpüttere. Olayın, sarsırda kallar butu. O diye otur bütüt, batağın edere haybatta. Honku çakka hongu konlar butu me. Ahibada, üçü gel.
Kime xanayalarının aktarın öm kemiger xomuybattары kirdaktарды eter. Hidagı madak ütlerin beylerden tölüktür. En kıhın oppuruğun aktara. En köyü. Kaya atın çaktallara miyem ağlardı. Hürgal can hügül hagan ülelâvet aktarına uğratalan holama hutuvarı italıyan. Bilar yenikiller. Kaya, arayıl bakar surup gelbekkin doğa. Birega jirge tılgınan eter. Kas kamna tağamayı hurgunan ıhaktanar bokoy huak. Kaya doyum, tuakka kelling. Iyamita, baltın malta, kolbun, kurduha, manna, mürtökta. Erederi, kuracağım beyler. Ağal iki. Ce, türgenlik var. Bağır baltın killeri. Ce, mantanırdığı bir erkeğe soğuk. Gitar, ıksa. Ketis, iti presiden bir tuğututan tağısta. Hünür halatlar bütün, on muntarini. Onu kandığın orayı. Onu mehabbet. Buka bir eme toyan, ayağın bölüğünü. Beyte kolkos beresedetele kütüete suatçut bir astol oluran ağır can kolkos ilahan kadda barı tüntan tutuaktaranga. Jabollaga bordu komurunu gendiger iliğinden üleyir. Ünetteriger arı seppeti bit. Mumur dağıp kömüllebet. Bağılay. İtiyanyu talakka ve konukka ümmetinen üt berdererin bolla. Korguyan erenler. Ünür min sılcar bar gidiyen sebirden uğu buharana var onları. Ömüdünen ütünden utadıklarının pıtına bağım kas boğulur. Muğurt toyanmı sir boğulağa de. Uanca kili ütünen omayan çoğayan bar yapıt suğa. Saatar oğulları bıyık eti bit. Koytan kellince baltın barda. Hanna var da. Öyle. Ol seni, ot kuran sığlara, bir kemge meŋesten keltere, ölütten iye sırıtıra, açıktan barcam mudık sığra. Körtün dua en sostaq serini, çubastan bolbatak, ıraqtan, ahımın tuluy batıptan, kisten ıtır iyeni. Körtün doen ot Kur'an'ı, sir kırsa kayıta var bıdı. Torduk kurduk üyer ahılanı, sala ot ünere sıralağın. Körtün doen jon açık tırın, sireydin darbaya iherin.
Kıhıl oğa tastıya tommutun. Kırcağız bıttan tardıstarın. Көрүй, мен bu жабараскы хороануттан болдum. Oğlum sihe. Erki elameti bulan. Kem bulat Allah'ı cek bulat. Ağa, mannu kutuakka. Kaya, bu tuğguna haccagatı. Otan bu, bilgi bu. Kaya, bu buradaki trafiği cağıttım. Köngüllemezden bilmek gitti. Toyuam. Otan ahır bütünen bıstaran. İti kutuyak kasağın egin. Toktu bu tokamıyor hatı büte. Ol Mehmet Bey'in dolan. Tolahılca doktor bu canlısı. Artık var kimden? Min daya hakaraba diyem mi? Toyuam. Otan bu bıyı. Sen! Onu bana dayı kalktı dura. Bilgen bayandayken. Ağal ben de seni çıkarın. Ağal diyeceğim. Men bırak takma. Ağal ben de. Toyuam. Bayandayken min de bile bine. Kergenim. Ulağan oğlum. Hedi dolağın varağın ular. Ulağan kıyım. Görüyor isteyek kıyım. Beyte de ırıyak olan. Bıstaran. Bekayını tağıtınla. Ben bilgini kadar hatama. Hut okul bilgin kitaynak. Ağal diyeceğim. Bir betbolakına bak. Hep bekle. Kayı gibi dakikada bileyince. Bak Kemal Bey. Kim o bacım kalanak bu? Toyan balam başınay. Tebertim ıra. Anan ıra vakkundu. Bu kıraçanı ölüge bılcatım ağrı. Ürüntinden nelederi. Yihanel cabut. Al bıtınan bıstaran oradan ağrı takbet. Onu en çeme siye kayta. Hebiyeskel bilas. Sebiyeskel bilas. Kaytalanayım. Korkutalan gibi tabalı. Hebiyeskel bilas. Min bayan bulan. Olan yarım tutus put bula. Kaya. Doğduran. Tutak tabakın. Bir doktor. Ebe. Bu tuak bolum. Hani ütünden. Cebe çiçek. Uskulu. Hayvaya. Duran kırık. İren elindek. Ketahı tahtatağa. Baran. Tugavit. Üssemmite bolbak. Bu manna, bu teydek menguruen Alaska.
Olordu ebedi demeksin. Ördüm, alastan körpüde, oңсадым bir ola, erkелек келегім. Бес ола адбыға кос бұхыереттері, бар тарабыман там сереге. En olum kursunlu gülle, den kelpide, bes tügül billeri soruga. Çanygın öröre çaskıtın tardara, erelin süter betemeksin. Olattar mas kerpik, ottabut serdere, sasayı tollara kereken. Bu manna olorto sına halaska, asmağan battaqta xemeksin. Küppüde bes olun, ototto, ubaha, kuhara, soğutu sergedeni. Сүрәктәге боллар, бука мөхсүәдә, биһиги ахыбытын уйпакка. Букиян қаллан аняллаға боллар, бука сатылы әтә, биһиги ытырбытын тулуйпакка. Өйдүүбүт, эбет өйдүүбүт, өлбөт тугара бар жоммут. Тылга тын бұл жаспытын, өлім әрі өрімөксі бүтін. Серисылларгар жоннорун тухугар, ис сүрәгәттен кыһыллыбыт берседәтләр бар боланнар. Тынна қалбыт жон серге, кинилерге мақталамуңрос олар бобаллар. Егоров Ион Семенович Ухунжона, Катыл колхоз Мегажек. Алексей Василий Афанасьевич, Наннахап, Корула Нехелеге. Иванов Григорий Иванович, Еттея, Октябрьской Нехелег. Иванов Иван Ильич, Таркай Нехелеге. Отчутов Ион Николаевич, Хорула Нехелеге. Пахомов Прокопий Пахомович, Окон, Октябрьский Нехелег. Петров Иннокентий Федорович, Нюрбачан Нехелеге. Рубих Северян Хрисандрович, Октябрьский Нехелег. Типянов Иван Николаевич, Бордом Нехелеге. Филиппов Иван Тимофеевич, Суле Нехелеге. Халанников Василий Гаврилевич, Чаппанда Нехелеге. Сери күннерігер Юрба Орионон жақталларын үлелері. Бастығы ханаласы кығыл соқағыты ұғыннексіда Ирина Егорова 11 нақтаны ағыз тыңынчы литері өті ұғыда. Еккес мал жағары Ленин атынан қолқоз челені Федорова Мария Эрмеевна тығынча 900 жордан 1 сылға 500 оғуғаны үлі күнін ағызда. Кытанық тирек қолқоз челені Матрена Андреева төріғі 100 бірігін тұттар бұта. Ворошилов Колкоска Христина Иванова күннәғы нормадан 130 бірігіні долары. Ити көрдігі жақталары дойды бұронатыны бұғыр көтуге өрі күті құйлақтек күтті бұттара. Саныбыт эбет, саныбыт, оқсуға қалбыты жоммутун, көх нюрбаларгар төнні бетах, тығынча, хүс, беған икки ол бұтын. Өйден ахығын, сүйек қатуран, сәри толаныптан төнні бетах, бір дойдулақтар бұтын. Кинелер көңілі жолтуғар өлбіттер, өлбіттер сүрек қаяттын ақтар. Солsun sallak bolaktar, kır жақсын қалбыттар. Қотлай қодад бойоттар, мағарынан тағы болуттар.
Ergillen gelbedek boyunga, kıyını albıt sallakka, kenceri ıççatın atıttan, keskille olup puttuhuttan, ırıkayı ırıta ıllanan, yürü bütün güte bitiyen. Maktal bıt bastığın etiyeğin, uruyu aykalıun oğuk.
Kırayı ere kıtalık bolan, kırıdalı sığını ürdünen, kıyı ırıta, köre yere, köregeyi bolan, kök dolanları ürdünen, kümne colun yürüte. День Победы, как он был от нас далек, как в костре потухшем таял уголек. Были версты, обгорелые в пыли, этот день мы приближали, как могли. Это день Победы, порохом пропах. Это праздник, сединою на висках. Это радость, со слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы. У Мартеновских печей смыкала наша Родина тень. День и ночь битву трудную вели, этот день мы приближали, как могли. Это день Победы, порохом пропал. Это праздник, сединою на висках. Это праздник.